ngasi Manipur thokhiba towan towan thaudo wathok amasum phongkhibase phongsingdigi maru oibi I pausing khongatcharaga Manipur top channel gi maikedi gi ma'am na thamjagi anbada ngasi state si ko oiba COVID-19 update ma'am da share tawjaramge Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room digi thadorakpa press release number 453 ngasi tang kunga mathoi tha taru English ngani ga kunga mathoi ngasi numidang weramgi pung manga phuki oiba update ta haukiba pung kunga mari asida Manipur da miyoi sahum ga yangkhai gu humdoi COVID-19 positive oikre hairibe miyoi sahum ga yangkhai gu humdoi si miyoi samaga humfu amana nupani miyoi samaga maudra gu humdoi amana nupini amasum hairibe miyoi singsi Imphal East dagi marfu ga nipan Imphal West dagi maudra ga nipan Thaubal dagi kunthra ga nithoi Bisnupur dagi yangkhai ga manga Kaksing dagi nifu ga manga Ukhul dagi mapan Chuzampur dagi tara gu humdoi Chandel dagi ani Tamenglong dagi tara amasum None dagi amane aduga makhoi ga lokhat phom tokpa siksin thorang khudimok lokhat kre hainasu press release asina mayek sengna pali haukiba pung kunga marida the state level COVID-19 dead audit committee gi report amagi matungina miyoi nipan Manipur COVID-19 positive oidunu laikhidre hairiba miyoi singsi Imphal West dagi amani Imphal East dagi ama Thawal dagi ama Bisnupur dagi ahum Kaksing dagi ama amasum Senapati dagi amane aduga hairiba miyoi singsi Rims ta manga Jenims ta ama Ras Medicity ta ama amasum CCC lakoi pata ama hairiba hospital singsi laikhidabani aduga ngasi phawbud apun boina COVID-19 Manipur da laikhidraba miyoi masingsi miyoi lising amaga sumnagi yangkhai ga manga sori haina supali amasung ngasi miyoi satru ko humfu COVID-19 dagi naba pharaktuna research tawkhre so hairi hauji nahanduna Manipur COVID-19 positive oiduna lairiba miyoi masingsi miyoi lising mapanga saniga maudra ga nipan sore hairiba miyoi singsigi manungsida general population dagi miyoi lising mapanga saniga humfu ga nithoini amasum central security personnel dagi di supnatagi miyoi kunthra ga tarukni aduga state sigi oiriba recovery rate si 83.92% ni haina spali amasum haukiba pung kunga mari asida apunma D type oxygen cylinder lising amaga sani pan ga marfu ga nithoi amasum B type oxygen cylinder sani ga marfu ga teret khena ba health facility Manipur gi da fongan kre haina supali aduga latest information amagi matungina apunma vaccinated tawkiba miyoi masingsi miyoi lakh mariga lising maudra ga mariga chamaga mari suri haina su Dr. Khorom Sasikumar Mangang additional director and spokesperson Health Department Manipur no khuyek piduna thadorakpa press release asina su mek sengna phongdorakli makha satharak poina topa maruiba pau khurana Manipur da COVID ki laisat hantarakle haiduna section da badiade vaccine kapthokpiu CM Mariam Sin bathuna pangthokna bagu Manipur sunga si BJP Manipur Pradesh na sinduna kaisampat Nitya Pat chuthekta leba party asigi auditorium the International Yoga Day pangthokre Yoga for well-being haiba theme da pangthokkiba thoram adu Manipur gi Chief Minister N Biren Works Power Minister Thunga Bisorjit Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan BJP gi National Spokesperson Dr. Shamit Patra amadi International Boxer Laisram Saritana lusingduna pangthokki BJP Manipur Pradesh ki President in charge Dr. Usam Diben Party ki Vice President Singh General Secretary Singh State Secretary Morsa amadi party ki thaumi kyana saru yakhi so hairi Thaura madura CM na haiki haujuk Manipur COVID na nabagi sang khara hantarakpaga loina na Manipur COVID ki laina laisit khara hantarakle adubo COVID hantarakle haiduna miyamna laithokpadi yadi COVID tagi mapung fana ngakthoknaba miyamna vaccine soidana kapthokadabani loinana mask upa hand sanitizer sizinaba madi social distancing ngakna satkadabani loinana mipum khudimak vaccine kapthokpa asina laina laisat asidagi ngakthokpada achauba thodang logani sohaiki Tentangna pong khatanga thamjaramge tare suba malemge yoga numit thoram pangthokre M yoga app launch tokre app asina one wall one health fanganbada mateng oiragani PM tare suba malemge yoga numit ki thoramda Prime Minister Narendra Modi na wangangkhre loinana M yoga app launch tokre Prime Minister Narendra Modi na hai laisat asi laijarabasu handaki sahigi malemgi yoga numitki theme yoga for wellness namyamgi wakalda thajaba hengalakliba masum mahakna laiba khuding khunai amasum mipung khudingi haksang fana lainaba lairasanu haina nijakre amasum aikhoi amaga punshin bamasum sakti hengat halagani haina su thajaba tawi
PMꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯒꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯌꯣꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯔꯦꯞꯀꯤ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯌꯣꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ काउथोक्पा याय अदुबु मालेमगी ओइना योगदा थवाय यावबदि हेनगलकली हाइनासु महाकना हाइखि हाइना पाउसिनासु पल्लि अतोपा पाउ अमना CBSE अगस्त 15 दगी सेप्टेम्बर 13 फाउबगी मनुंगदा ऑप्शनल एग्जाम पांगथोक्लगनि CBSE ना सुप्रीम कोर्ट पीखिबा अनौबा एफिडेविट अमदा सैयसिगी जुलाई 19 फाउबगी मनुंगदा बोर्ड असिगी एग्जाम गी रिजल्ट लाउथोक्लगनि हाइबगा लोइनना अगस्त 15 दगी सेप्टेम्बर 15 फाउबगी मनुंगदा ऑप्शनल एग्जाम पांगथोक्लगनि हाइना CBSE ना फोंदोखरे अदुमैनामा ऑप्शनल एग्जाम सिंग असि फिबम येंगलगा पांगथोक्लगनि अमदि सयेनरिबसिंग CBSE ना सेम्बा कमिटी अमना येंगसिनहनगनि CBSE ना हाना 30:30:40 फॉर्मूला सिजिनदुना क्लास 12 की मार्क पीनबा लखथोखरबने क्लास 12 की महिरोइसिंगी मार्क असि मखोगी क्लास 10 की परफॉर्मेंस तगी सादा कुंत्रा क्लास 11 की परफॉर्मेंस तगी सादा कुंत्रा अमदि क्लास 12 की परफॉर्मेंस तगी सादा निफु लखटलगा पीगने सुहाइरी अमसुम CBSE की ओइनसु स्कूल बोर्डना थगलकपा क्राइटेरिया की मतुंगिना हौखिबसे तरु की परफॉर्मेंस येंगदुना पीरगनि मियोय 19 साबा टीम अमा सेमदुना पैनल असिना नुमित 10 की मनुंग रिपोर्ट पिसिलगनि मीडिया रिपोर्ट अमगी मतुंग इनदी पैनल असिना जून 13 दा रिजल्ट पिसिनगनि हाइना तौरमबनि अदुबो कमिटी असिना मतम खरा सांगदोकपिनबा हाइजखिबनि हाइना सुपल्ली अतोपा पाव मनमु उत्तर प्रदेश की चंदोली डिस्ट्रिक्ट मणिपुर की चखाउना अचौबा सेंदोंग तानबा होख्रे मणिपुर चखाउ ब्लैक राइस की GI टेग हाना फंखिबना उत्तर प्रदेश ना मखोइदा पुथोक्लिबा चखाउ असि मपालमदा थादोकपदा खुदोंग चादबदगी मणिपुर की चखाउबु मखोइना अदम सिनी हाइना मिंग ओलगा GI टेग लौनबो होनरी उत्तर प्रदेश की चंदोली डिस्ट्रिक्ट मणिपुर की लौरगा थाखिबा चखाउना अचौबा सेंदोंग तानबा होख्रे उत्तर प्रदेश लैबा चंदोली डिस्ट्रिक्ट ना चखाउ पुथोक्तुना अतोपा लैबाकसिंगदा थादुना सेंदोंग यामना तानबा ngamle अदुबो ब्लैक राइस हाइना खंगनरिबा चखाउगी GI टेग असि मणिपुर ना हाना ओइखिबना योनबा मतमना खुदोंग चादबा क्या मायोनरी हाइरि मरम अदुना डिस्ट्रिक्ट अदुदा पुथोक्लिबा अदम सिनी हाइना खंगनरिबा चखाउबो GI रजिस्ट्रेशन तौरगनि हाइना मफम अदुगी लौमीसिंगना फोंदोरखरे नरेंद्र मोदी लेंगा की एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम असिदा उत्तर प्रदेश की चंदोली डिस्ट्रिक्ट असि ख्वाइदगी हेना मांग थाना सत्पा डिस्ट्रिक्ट मरीगी मनुंगदा अमा ओइरि चंदोली डिस्ट्रिक्ट ना ख्वाइदगी मांगजिन थाना सत्पा ngamlibasi डिस्ट्रिक्ट असिगी ब्लैक राइस हाइबदी चखाउ मरांग कायना पुथोक्तुना मपालमदा थादोकपा ngambagini चंदोली दा चखाउ पुथोक्लिबasi कुमजा इंग्लिशिंगनि 19 दगिनि चखाउ असि हौजि ऑस्ट्रेलिया अमदी न्यूजीलैंड थादोकपा ngamkhre अतोपा लेबाक सिंगसु थानबा थौरांग तौबदा नतना मालेमगी अचौबा काइथेल चखाउ असि यामना पामनबा अमदी सेंदोंग लैबा चेंग ओइरि चखाउ थानबगिदमा UP की चीफ मिनिस्टर योगिना चखाउ थानबगिदमा पाइखतलिबा स्कीम कयाना लौमीसिंगदा मतेंग पांगली हाइना सुपल्ली अतोपा तेंतकना पाउंग खतंगा मैमदा थमजरमगे COVID-19 की अहुमसुबु वेब सेप्टेम्बर दगी अक्टोबर फाउबगी मनुंगदा लाखलबा याय IIT कानपुर कोविड की अहुमसुबु वेब लाखलिबा सेप्टेम्बर दगी अक्टोबर थागी था फाउबगी मनुंगदा लाखलबा याय हाइना COVID-19 की मतंग स्टडी तौरिबा IIT कानपुर की प्रोफेसर राजेश रंजन अमदी महेंद्र वर्मा अनिना लुसिंगबा टीम अमना ngasi फोंदोखरे ANI की पाव अमना हाय स्टडी की असिगी मतुंग इना अहुमसुबु वेब असिगिदमा पॉलिसी मेकर अमदी मियामगी मरक्ता साउना सरांगनबा फावहंदुना लैरि अनिसुबु वेब तगी एपिडेमिक पैरामीटर सिजिनदुना अहुमसुबु वेब असिगिदमा SI मॉडल सिजिनदुना ओइथोकपा याबा सेनरियो अहुम सेमकले इंडिया की ओइना जुलाई 15 दगी लेबाक पुंबा अनलॉक तौरबा याना लैरि मसिगी मतुंग इना अहानबा सेनरियो बैक टू नॉर्मल द अक्टोबर था फावर अहुमसुबु वेब लाकनी तबतबु सेकेंड वेब त मायोनखिबा अदुदगी खरा नेमना लाकलबा मतुंग कनखलकनी यामना थाजनिंगाई ओइबा मफमदगी फंगबा पाव मना लोकल मियोइसिंग प्रोटेस्ट तौखरे सुहाइरि दुगा माइनर द नुमैना कापखिबा मचिन मनाव फाव हाइदना डिमांड तौखरे हाइरि
Imphal East ki Khurai Ningthaubung Laikaida leba miyoisna local miyoisna sit and protest ngasi tokre haidi dukanda makoina sei tarau humdoi khata ngai riba Nupamacha amada Machin Manao na Nongmei kakhibadugi phau haidana demand tokre haidi Machin Manao ani duna assaulting tawbada natana pikliba haibri sei tarau humdoi khata ngai riba Nupamacha adubu tanarakanda Nongmei na kapkhiba legal action local waina Khurai Ningthaubung Laikai Imphal East sit and protest ngasi tokre hairi adukana victim gi mama haibidi huidrom inau VDF gi masa nupada accused ama oiriba yumkham ibomsa Ananda Singh Higher Secondary School da oza oiriba miyoisina physically assault tawbire hairi maki masa nupada June gi tang 19 gi numidangda adugu mahakna su makhatana hai madudi maki masa aduna hairiba ibomsa asida maki masa nupa asina intho amakanda selakma matamda ibomsa na maki pistol adu loaded torakanda maki manau nupa yumkhaibam naubi allies pinau a VDF personnel asida angang asida kapu haidana mahakna nungoi pistol asi pi su hairi mama asina makhatana su phungdoragli maduri makuta nungoi pairiba naubina Nupamacha adubu tanakhi amasum numai round kharasu kapki hairi adubu asu apandi yaukidi hainasu makhatana pankhi victim gi mama sina claim tawri madudi nawi hairiba miyoi sina loaded tawraba weapon aduna angang kharasu pointed tawki hairi Porampat police station dasu complain ama lodge tawkre hairi amasum Khurai assembly gi MLA dasu Machin Manao anisigi mayokta complain tawkre hairi adubu haujuk phawbigi oinadi action lokhotpagi mami tadri hainasu inaubina makhatana palli amasum protest toriba miyoi maraktagi amana hangakpo wahang amada karigumba nongmei duna palam mathoklagadi kanana daita pugodoribano amasung state government athuba matamda hairiba Machin Manao si legal action legal proceeding lokhatpiyu hainasu phungdokpa laikhre haina pausina makhatana phongdoragli dugi ngasigoinadi matang asa lusinjarage amasum pathoksakhibida sokiba lankibi yorsimyan mangapigani anawi pausing update pijarake and thank you.